Bwanyuma y'urutindo rwa Katete gutandika kubambuka hama batenshi mince y'ingwire akasheshekera izobe baho na bibi atandika kuhendeka ahabo kugira ngo bikakora byahika kujunda. Eki cyashanyaraze by'entamburo ku maresha hanyingi aho abaturana munonga bavugibe biruka bayitombwitira kanso yambarara hamwe na government ubutabafaho. Urutindo ningira bakaba bakozera akatindo bakugira ngo kavuga nkarabwaho abantu babaye batakusubira ngo Katete abantu beyongera buri izoba kandi umuntu ayine motoka tokamujya ngo atagera bya rutindo mukakora urutindo nkaraba abe bigere na nabapicubongo ayine motoka naho nasasura umusoro nk'abantu abandi batkora urutindo rucerwe nyini batere korasi umuntu agumara bateriye ne motoka hampa rompira gwanje burigiye kusha rwibati na grompira musi so ni prime n'ubusasi bw'inja rutindo ka government babinente kateka yabo jango rutakisire umuntu rutarakora Bachebeza njwenda kumubinga bwe nshonga takwenda kukore chitwa mterire hot kore takwenda kuchikora kanso yasi tikora rutindo umugaso kwa kanso no kwa maintenance Echaje misereza bari kutebiragiro bya kanso mu nkora hamwe na bamwe bemezo gutandika kuzibira amamotoka gono kuraba rutindoru abo kurinda amagaraga abantu musaho mama katugambira ngo tutekewe ecibati ngo abantu bayembarabo ecibati wachitekawe ground ezunzire roba wakora busa. So now that the government has thought of bringing 5.6 billion support to financial year, we appreciate. Kandi batuyoneza financial year eri kuyiza nchimanyisa nguhati twaro sente okugwayo ko rutindo rwacumbagize by'ubushubuzi ahabwe town ya Katete ahiburi kimwe kibirene kiraba ha rutindoru kandi nde motoka biru kuhabashubuze bintu byarebwaho biru kugaruka mu town. Business tekabaho etakugurana no kuguza hatari mu purchases abantu batakupurchasing ibintu mu town nchibanchi masa kukine kibaraguza tubarafune sente abana tubarashumi rone niza kubazidine kizukuza kushashurwa abantu tubarabaho noza kuri abantu batanu kuko bingo mu madukoku ngako batabashashire rwenda akuba business niza kubeta kugireta itari kutambura hatuwazamo mu state of Kogmaya abantu barimo bagira ngo itwe government ntukorache Site town kara ka urembo rwambarara ase abirebe tumwesigire nawe yahika rutindoru nuko kushara mungu rucingwe hasigare hakahanda kabibyere nakaba boda bonka kandi tushaba abantu mwena babase kwatanisa nitwe kugira ngo tubase kwerinda ekizibe cyamane kubasa kubaho ubundi rwagumiza kandi ubundi tukatasa ferwa abantu oguya tumisebisimente bahango byatebwa harutindoru aho aba boda basigara umukamigitarizano aha kuba babasigira hakahanda nkakembeba nyowe kairi kansa tikuza kwiciriza kandi kaspeaker tikuza kwiciriza kurebe motoka negarika kurabaha rero abantu bakagwayo nyenchakaye bakatubureminga nda Aiden Bataringaya.